بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا مثلا حاضر بدأن تبوي تيمها لوبتي أخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا رمضان مها إمهوجي فهو ديهايا تيمها بيفورنا مرحبا دنوا أقول من ماتيوري رمضان مهوجا كم دوهيجا سلسلة غوتيجا كوريا ميجندا برنامج كي أقول من جماعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم جه نبي كم جه إكي هكيتا إكي دليل تا آده إكي قرينا تا أقول من ميتانوجا تبيفرنا كم دوهاكو هشاهلا ميجندني ميجي بينو مكي أقول من جه عقيدة ورغدكو أقول منك دينا مدوغا إتورا يقينكو أقول منك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينغل لوبي أقول من إتوركو أدي هم إهم أقول منك إيمان كان ورغد كرو دعائك الله سبحانه وتعالى أقول منا مدن بكنت تكا توفيق دبون آمين يا رب العالمين هذا لوبة مسلم مخون من دنيا ما تشافينونو إمّي كارو إدوها كي أقول منك ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول منا وكي بدي دوس أي أقول منك مي دنيا دو إمّي بدو مصيبة أقول منا اللوالي دوس أقول من نكوري ماتيبي إمّي بانا إدوس هذا ميدوه هو كه هتام يا مولي كمكي එකේ බේෆුලුන් කලන්තකුන් ඉන්තිහා දරජාගේ අසරායකුගා බයාන් කරවා ෆහුරි වාහකත කොමියකස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සෝරුග වඩා ගතුම ෆහුගා අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු වඩාගෙන් එකලේගේ ෆාන බොස් දෙවවා আদি හැම එහෙම්මේ එකලේගේ ෆානු ෆස්දානු වඩුමා බෙහෙ බයික් කහල මාලූමාත් තන් හිස්සා කරවමු වඩාගෙන එගොතුන් එකලේගේ ෆානු ෆස්තානු ලෙවෙන් ජෙහෙනි එකලේගේ ෆානු අවහාරේ වඩාගෙන නබි තනුගකන් බයාන් කොද්දෙව්වේ ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි ඒගේ කුරීගා නබියුන් අවහාර වෙජ්ජකම වනි නම එබේ කලුන් ඒ අවහාරේ වඩාගෙන නබි තනිග්ගා ෆස්තානු ලුමුගේ කන්තත්ත කුරිය දානේ කම බයාන් කරවවා එගොතුන් එකලේගේ ෆානුගේ මිතුරු ආදේ අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු أرغمي من نفس أولفان وان فدا ما بيكله نبي صلى الله عليه وسلم هجرة وداعن النبي رجع إكليه فانونجه هجرة ميتور هجرة ثور فربداعه هو هلاك تريجا إكليه فانا إكوجا وبداعن إكليه فانونجه إكويري صاحبا نبي صلى الله عليه وسلم دنيا هن ونيكو මුස්ලිමුන් නාගෙන් ඉමාම් වේ නමාද කරවි හැම එකනි සාහිබා ආදේ අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු ෆිරහිනුංග තරේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එබේ කලෙද්දක එම්මෙ ලෝබි වේ වඩයා ගන්නවා කලේගේ ෆානකි ආදේ අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු කොම්මේකස් අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු වඩාගෙන් මිගොතන් ඉර්ෂාදු දෙවවා මිකන්ත තකුරිය දනිකෝ එකලේගේ ෆානා خبر දි වඩා ගන්නවනි අන්සාරිය බේකලුන් සකීෆත් බනි සඅද අද බනු සඅදුගේ සකීෆායේ කී තනකන් එව්වේ ඛලීෆා යකන් ඉස් කුරානි කොම් බේකලෙත්තෝ මිකමුගේ මෂවරාත කුරියත් දාත උමර් රදියල්ලාහු අන්හු වඩාගේ මි خبر මි දෙවණි අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු ඒරුග අන්සාරිය බේකලු මි වඩා ගන්නවනි रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुगा खलीफा कमं इस्वानी का कुतो मिकमुगे मशवरात एबे कलुं कुरवमु गेंदवी
egudun ebe kalunna feni wadagen nevi ansari ebe kalunna ki ei ekamuge emme haq werin kama sawbaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam makkain nikameti wegenwa haluga kalege faanunge jaana kalege faanunge jismu fulan kalege faanunge furana fulan nurakkawen haluga nukume wadagen madinaye wadagen newmun madinage tibbe bekalun ekalege faana hiyawahikan devwa nasru devwa migotakkantatta kuribbi emuge sawmu ebe kalunna visni wadagen nevi ebe kalunne mikamuge emme haq warinnaki kommiyakas abu bakr radhiyallahu anhu mi khabar libu wadagatu maaykuga ekalege faana umar radhiyallahu anhu abu ubaidaya wadagen nevi saqifat bani saad wadagen iruga ansariya be kalunge is veriya kamgawa sa'd ibn ubada radhiyallahu anhu etanuga hunnevi kommiyakas ekalege faanu wadagen mashwarata kurabamun gendevi ehinduga ansariya be kalunge tereng wahaka ful dekkevi sa'd ibn ubada kalefanu bayan korevvi ansariya be kalun kaman nabiya sallallahu alaihi wasallam yang nasru devwa ekalege faanunge deen feturubmuga emme bodu e qurbani yevvi farataki ema khalifa kaman emme haggu kam bodi ansariya be kalunge terem be kalekkan migotan ekalege faanunge wahaka ful kuriya gendevi enduga umar radhiyallahu anhu vidalu wani timan kalege faanu etana wadagen neviruga timan kalege faanu hippuluga dakkane tankole molu wahakai ekashalu wagenne wadaennevi ennames timan kalege faanu wahaka dakkan fettewumuge kuriya wahaka dakkawan uluwahen abu bakr radhiyallahu anhu an hifuluwegen kalege faanu wagutun timan kalege faanunge arihuga vidalu wejjeye ehmadu kurash enduga timam kalege faanu beenum fuluwe wadaen nugenneviye abu bakr radhiyallahu anhu ruhi wada nugannawa kamikkuraka ehemve timan kalege faanu madu koffime enduga abu bakr radhiyallahu anhu fatta wafiye ekalege faanunge wahak fulu egotun ekalege faanu furutamis bayan mi korabwani ansariya be kalunge mahakkama mativerikama sharafverikama izzatterikam algonmenna khilafwa mihako as tibanna miveni kame kurime eveni kame kurime tibanna eveni kam gotakashe kantak koffonnani bunimaka hikmetterin yek hamagam was nubunane eya viddafa kaleti hin kiyaka tibanna me sonnani miveni kame koffa eveni kame koffa abu bakr radhiyallahu anhu vidalennu emfade viswahak ekalege faanu furtamavis ansariya be kalunge mahakkama mativerikama sharafverikama izzatterikama i'tiraf wadagennevi adi ebe kalun naki mi deen ufulumga emme bodu qurbaniye wadagennevi e bayakukan ekalege faanu bayan koddevve e fahuga e ansariya be kalunna ade abu bakr radhiyallahu anhu ekalege faanuge tanawas ilmu fulaikuga hujjat qa'im kurabmun gendevi egutum furtamaves ekalege faanu bayan korevi e wahaga fulu ansariya be kalunna hadan koddevwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fule kalege faanu bayan korwa foni law salakan nasu wadiya mistakum wadiyan ikhtiyarako walla wasalakatil ansar wadiya adi ansariya be kalun ehem wadiyan ikhtiyarako fikama badinama la salaktu wadiyal ansar timan kalege faanu yaqinun wes ansariya be kalunge wadi ikhtiyar kurabwa hushime ansariya be kalunge makkam bayan kurabwani ebe kalunge matiwerikan e fahuga abu bakr radhiyallahu anhu sa'd ibn ubada ya mukhatab kurabwa vidalwani laqad alimta ya sa'd e sa'de kalege faana ingi wadagan nawane anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'idun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tiba miveni duha ku tanigga ishindegen hunnawani kon mifadan hadis fulu kurevvi adu quraish wulata hadha al-amr quraishunne mikamuge bodeti bayaki fabarru an-nas tab'un li barrihim mistakunge tereng emme heo mi hunnaki eba mi hunge tereng emme heo mi hunna tabavegen vi mi hunne wafajiruhum tab'un li fajirihim adi mistakunge tereng wa emme no babayaki eba mi hunge tereng ewa fajirunna tabawi bayke
එම මි වාහකතන් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කරවිකන් අබූ බකර් රලියල්ලාහු අන්හු මි හනුම ෆුල් කොද්දවනි සාද් ඉබ්නු උබාදාය ඉන්සානු හඳාන්නේ තේනේ කුක්කුරවේනේ බුණ නුජෙහි එච්චි බුණවේනේ අලගොන මෙන්න වෙස් මිසාලක මීහකු බද්දල් නුවේ ගින දුව සූමුන් අලගොන මෙන් එමිහිගේ මතින් හඳාන්නේ තිගෙන්දේ එහෙන්නම වෙස් අනික්කාවස් එදිගු මුද්දතෆහු ඒනා ෆේනි අලගොන මෙන්නා හමයන් ඇස් බද්දලුවේ හෙදීමා අලගොන මෙන් හඳාන්ත zikratන් ආවෙගෙන්දේ හම එෆදාන් සාද් ඉබ්නු උබාදා වසුන්නවි මිකම් මතින් හඳාන්නේ තිෆා අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු හඳාන් කොද්දවනි එහිසාබුන් සාදුගේ ෆානු විදාලු කමබ්වනි සදක්ත කලේ ෆානු තිය හෙද්දවි තෙදුෆුලකේ නහ්නුල් වුසරා ව අන්තුමුල් උමරා අහර මෙන් බේකලුන්නකි වසීරුන්නේ ව අන්තුමුල් උමරා තිය බේකලුන්නකි තියයි අමීරුන්නේ කුරයිෂුන් හැන්කම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ හදීසුම් මේ සාබිත වනි ඛලීෆාකන් වති වෙරිකන් ඔන්නානි කුරයිෂුන් හැගේ තෙරේග කම එවර බේරක නොදානකම අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු දෙවන හුජ්ජ කායිම් කොද්දවනි විදාල වනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ෆානුන්ගේ දුනියේගා වනි අන්සාරිය බේකලුන්නන් හේකුන් හිතුම වසිය කරවාෆයි අන්සාරිය බේකලුන් නකි වෙරින්කම වානම වෙරින්නන් හේකුන් හිතුමකන් අමුරෙන් නයිහෙ එහෙන එකමකු කුරයිෂුන් හැ මුහාජිරිය බේකලුන්ගේ තෙරේම් වෙරිකන් ඔන්නානේ තීවේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුහාජිරිය බේකලුන්නම් මුඛාතබුවා ගොතම් මියාසමියන්නනි ඌසීකුම් බිල් අන්සාරි ඛෛරාත් යබාමි හුන්න තිමන් කලේ ෆාන වසිය කරවමේ අන්සාරිය බේකලුන්නම් හේකුන් හිටෙවම ෆඅහ්සිනු ඉලා මුහ්සිනිහිම් එබාමි හුන්ගේ තෙරේම් හේකොක්කන්ත කුරා මීහුන්නම් තියබෑමීහුන් හෙව්කොක්කන්ත කුරා හුෂිකමේ වතජාවසු අන් මුසීහිම් අදි ඒගේ තෙරෙන් කුෂක් කුරවේ මීහකන් තියබෑමීහුන් මාෆ් කුර හුෂිකමේ තිම්වන දලීල් අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු විදාල වනි කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරවාෆවේ මුහාජිරිය බේකලුන්නම් මදහාගේ බස්ෆුළු بسفلاكي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون مهاجرية بيكلون جواهك إبيكلون حقتك واهك إبيكلون كي الله حضرة ثوابا درما يدين مسجد كربا بيكلون تك جواهك أديهم يهم إبيكلون كي الصادقون අද මීගේ මහල්ලු ශාහිදකි තෙදුවරින් තක කමං බයාම් මෙකොද්දවනේ එම තෙදුවරින් අස්සාදිකුන් මි ලකබ කුර්ආනුගා අල්ලාහ් මි දෙවනි මුහාජිරිය බේකලුන්න ජෙහිගන් ආයන් තුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබා වනි අන්සාරිය බේකලුන්ගේ වාහක එබේකලුන්නකි එබේකලුන්ගේ ಹಾಜತ್ತಂ ಹುರಿಕಮ ವ್ಯಸ್ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನಟ್ಟಕ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಾಜತ್ತ ಬಹಟ್ಟವಾಫಾ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಜಾನಾ ಮಾಲುಂ ಕುರ್ಬಾಯ ವಡಾನ್ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಕಂ ಬಯಾಂ ಮಿ ಕುರಬ್ಬನಿ ಎಫ್ಫುಗ ಅಯಾಯ ನಿಮ್ಮ ವಾಲಬಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರಬ್ಬನಿ ಉಲಾಯಿಕ ಹುಮುಲ್ ಮುಫ್ಲಿಹೂನ್ ಫಹೆ ಹಮ್ ಕಶ್ವರುಂ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಿ ಫಉಲಾಯಿಕ ಹುಮುಲ್ ಮುಫ್ಲಿಹೂನ್ ಫಹೆ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಿ ಐ ಫಲಾಹ ದಿನ್ನವಾನೆ ಮಿ ಹುನ್ನ ಎಮ ಫಲಾಹ ಕಾಮಿಯಾಬು ಲಿಬಿ ದಿನ್ನವಾನೆ ಮಿ ಹುಂ ಮಿ ಲಕಬ್ ಮಿಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನ ಲಿಬಿ ವಡಾಗನ್ ನಬಿ ಅಸ್ಸಾದಿಕುನ್ ಮಿ ಲಕಬ್ ಆದೆ ಕುರ್ಆನುಗ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಾಫವೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲಜೀನ ಆಮನುತ್ತಕುಲ್ಲಾಹ ವಕೂನು ಮಅಸ್ಸಾದಿಕೀನ್ ಮಿಯನ್ನನಿ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದಲೀಲ್ ನೆಂಗೆ ವಿತಂ ಎ ಈಮಾನ್ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ವಾಶೆ ತೆದುವರಿನ್ ನಾಯಕುಗ ಅಸ್ಸಾದಿಕುನ್ ನಾಯಕುಗ ವಾಶೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಹಮ ತೆದುವರಿನ್ ನಾಯಕುಗ ವಾಶೆ ಮಾಣೆಕಿ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನಾಯಕುಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ವಾಶೆ ಮಿಗೊತಂ ಅಮರು ಆಸಮಿಯತಿ ಐ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎಹಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಫಹುಗ ಖಲೀಫಾ ಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಗ್ಗು ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅದಿ ಎಕಂತ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ವೆಸ್ಸೆ ಗೊತ ಯಫಹುಗ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಬೂ ಉಬೈದಾಯ ಅದಿ ಹಮ ಹಿಮ್ಮ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಾಗೆ ಆಪ್ಪಳುಗ ಹಿಪ್ಪವಾಫಾ ವಿದಾಳು ಕಮ ಬಣಿ ತಿಮ್ಮನ್ ಕಲೆ ಫಾನ್ ರುಸ್ಸವಮೆ ಮಿದಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ತೆರೆ ತಿಯಬಾ ಮಿಹು ಖಲೀಫಾಯಕು ಇಸ್ಕುರುಮ ಎನುಗ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಗುತುಂ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಆಪ್ಪಳುಗ ಹಿಪ್ಪವಾಫಾ ಹದೀಸ್ ವಿದಾಳು ಬಣಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಬಲ್ ನುಬಾಯಿಉಕ ಯಾ ಅಬಾ ಬಕರ್
e Abu Bakre ehne ekkamako timam men bayatu mi hifani kalege fanash khalifa kama e fahuga Abu Bakruge fano we wadagen nabi muslimunge furtama khalifa ya Umar radhiyallahu anhu bayatu hippe uma kuga huriha be kalun ansariya be kalunna muhajiriya be kalun wadagen Abu Bakr radhiyallahu anhu bayatu hippe ade mikhan mi hadisa nabiya sallallahu alaihi wasallam wani ma kurim bayan kurwa mi nabi kamuge hekke ekaleege faanu hunne wiiraku mi hadisa nuhinga ekaleege faanu Allahu ge hadrata wadagatuma fahuga mi hadisa hinga mi diyai mustaqbal ghaib evs miha kannenge ehnamas nabiya sallallahu alaihi wasallam mikamuge wahaka gumna bayan koddevvi Allahu ge hadratun libilevvi ilmakum ade mikan deha koddeni nabiya sallallahu alaihi wasallam ge nabi kamuge tedu kamuge macca ade Abu Bakr radhiyallahu anhu khalifa kaman iswe wada ganna wane kama deha kodde baawaru eki dalil tan ibahuri egotum Bukhari Muslim ga riwayegen we edduha ko an henako nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagen kama kummis kama e fahuga e an hen kamana widalu e kaman en hin kamanaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabani kamana dash den fahun annash e fahu ekamana vidalu ekama bani timanna anna iruga timanne kalege faana baddal nuwajjiya kihinen heje hadan elmere vidalu wani etanuga ekamana e assawani ekalege faanu awhare wadagen fikama bani nam Allah hadratan wadagen fikama bani nam den kihinetto e hadani ehenduga nabiya sallallahu alaihi wasallam ekamana ya vidalu ekama bani illam tajidini fa'ti Aba Bakr tiba anne iruga timan kalege faanu nekkama wani nama Abu Bakruge faanu ge ariha wada ganna wash ehma miwesel merin vidalu wani ade ibn Hazm vidalu fa wani wa hadha nassun jaliyun ala istikhlafi Abi Bakr min nassaki mi hadisaki timan kalege faanu nennama Abu Bakruge faanu ariha dash min nassaki mi Abu Bakruge faanu ge khalifa kama deha kodde nassakama adives waridwegen asave eki baawaru hadis bas furta Abu Bakr gefana ki mi ummatuge furtama khalifa ya wanika ade e fahuga hama nabi kamuge hekitaw tereng hekke rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawe Abu Bakr radhiyallahu anhu ge khilafataki ma digu muddatakan demigen dane khilafate nunkam ade hadis ga aswani bainama ana naimun timan kale gefan nidi kurwa fa wanikon ra'aytu ala hawdin timan kalege faana feni wadagen nabiye timan kalege faanu fengadege kaariga hunna waniko asqin nas eruga timan kalege faanu fengadum mistakunna fendevmunne wadagen nabi fajaani Abu Bakr ehinduga Abu Bakr ge faanu wadagen nabiye timan kalege faanu ge ariha fa akhadha dalwa min yadi e fahuga timan kalege faanu atuga oi appuluga oi balidi Abu Bakr radhiyallahu anhu nengeviye liyurihani ay timan kalege faana fasih ko debu mattaka fanaza'a dalwain wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfir lah den Abu Bakr radhiyallahu anhu de balidi fennengeviye adi ekalege faano e fennengevi nengumga balikashkame veye Allah ta'ala ekalege faana fafa fusawashi nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurbani faja ibn al-Khattab efahuga Khattab ge darikalun ay mane ki Umar radhiyallahu anhu wadagen wah kami bayan kurbani fa akhadha minhu den yafahuga Abu Bakr radhiyallahu anhu ge appulun e balidi nengeviye falam ara naz'a rajulin qat aqwa minhu timan kalege faana feni wade nugannawe evre wakin rangala balidi jahafa fennangawa befule kalege faano nengevi gotan molang hikmatterikama warugad kamaeko evre warugade ekan kurabwa befule timan kalege faana feni wade nugannawai hatta tawalla an-nasa efo kalege faanu mistakunge macca veri wadagen nabiye wal hawdu mala'an yatafajjar eruga fengandu uturi ara huriya ade komme ekas nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hadis bas puluga ishara me korobani Abu Bakr radhiyallahu anhu debalidi fennangawane kama maane ki kalege faanunge khilafataki eha digu khilafatakan nuwane kam
hama kam wegen diye vesegota ekalege fanuge khilafataki maaka digu khilafatek kamakan waridugen asai nuwe ade kommekas nabiya sallallahu alaihi wasallam ge nabi kamge hekitawge tereng ekalege faana fahuga annane hewlafa mihegge wahaka nuwata insanege wahaka bayan kurvi hadisa ves himinigende ade waisul qarni ge wahaka war mashhur wahakai tabi bekalunge tereng arahun nabi hewlafa salih taqwa wari bekale ade usayr bin jabir widalwani kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu idha ata alayhi amdad ahli al-yaman umar radiyallahu anhu ge zamanu ge kalefanu khilafatuga yamanu karen hanguramaage eki lashkarutan madadagen atu ejjekama waninama sa'alahum ekalege faano ebami hunna suwal kurabwa kamuga wiye afikum uwais bin amire kiye miheku tibami hunga tereba huri henjen komme faharakues yamanun mi annani madinaya lashkarutan islami lashkara gulen madadegge gota umar bin al-khattab radiyallahu anhu nukunnawani assawani tibami unge tereba huri hiye uwais bin amir wadage bahunne vi hejje migotan ekalege fahana suwal kurabwa kamabbe komme jamaaten annai rabbes hatta ata ala uwais migotan nukunnawamun danikon ekkala uwais bin amir baddalu wadage nawaf umar radiyallahu anhu فقال أنت أويس بن عامر عمر فان السوية تي أويس بن عامر هي قال نعم أنا بدالو يا آيك قال عمر فان بدالو من مراد ثم من قرن مراد كيونو قبيلة هي إفه قرن كيونو قبيلة هي قال نعم أويس بن عامر بدالو يا آده قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم تباغي جاغا baras bali huri hejje adi tibage gang e bali filagen gos dirhamegge minwaru menui baki huriha tanen Allah subhanahu wa ta'ala tibage gang e baras bali filagen dane gotam meduri kurabwa fa wehejje enduga vidalwani ade ti huriha kamevi e fa umar radiyallahu anhu sual kurabwani alaka walida tibaya wehejje mamme enduga vidalwani ade ehinduga umar radiyallahu anhu midannawani prathama mi huriha suwal take korabwani e fahuga bayan mi korabwani mi huriha suwal take korabwi kiwegen kan vidalwani sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul timan kale faanu esawi me rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bul korabwani ko yati alaikum uwais bin amir kiye be kale ko tiye ba mi hunga kariya fahun annane مع أمداد أهل اليمن كليك فان ودعك النواني يمن أن مددك أن لشكرا كوجاي من مراد ثم من قرن كليك فان واهشي مراد كيون قبيلة إن إفه قرن كيون قبيلة إن المر مدال وني متنو تفسيرها مراد كي أي ما قبيلة إيج ترين غبك قرن كي كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم ඒනාගේ ගෑගා බරස් බලි හුට්ටේ නමවස් ඒගෙන් ඒනා ශිෆා ලිබි ඒනාගේ ගෑගා මිහාරු හුන්නානි දිර්හමෙක්ගේ මින්බරේ ලව් අක්සම අලා අල්ලාහ් ලා අබර්ර ඒනා අල්ලාහ් ගන්දී හුවා කොෆා kamaka mati koffi kama waninama e huwa kamaka mati koffi kama waninama Allah taala ena e huwa kuri gotakan ekame human irada kurabawai tawfiq debwai fa in istata'ta an yastaghfira lah faf'al fahe tibaya kuladana vejje kama waninama tiba ena ya baddal ko enage arihuga tibaya fa fusseu man yedi dennewma bunash ade umar radhiyallahu anhu ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಲಿಗೆ ಫಾನುಗೆ ದುನಿಯೇಗ ಮಾ ಫಹುಂ ತಾಬೀಂಗೆ ಜಮಾನುಗ ವಡನವಾನೆ ಬೇಕಲಿಗೆ ವಾಹಕ ಖಬರ್ ಮಿ ಕುರಬವನಿ ಕೊಮ್ಮಿಯಕಸ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಗುತು ಮಿದನ್ನವನಿ ಫಸ್ತಗ್ಫಿರ್ ಲೀ ಏ ವೈಸ್ ಮುನ್ ಆಮಿರೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಲರತ ದುಆ ಕೊದ್ದೆವಾಶೆ ಮಿ ಅಮೀರುಲ್ ಮುಮಿನೀನ್ ಆದೆ ತಿಮನ್ ಕಲಿಗೆ ಫಾನುಗೆ ಫಾವ ಫುಸ್ಸವ ದೆವ್ವುಮ ಫಸ್ತಗ್ಫರ ಲಹ್ ಎಹದುಗ ವೈಸ್ ಮುನ್ ಆಮಿರ್ ಉಮರುಗೆ ಫಾನಂ
hew du'a koddebwani ekale faanuge faafata fussewman edi du'a koddebwani ade kommekas mi hadisaya fahuga Uwais ibn Amir Kufa wadanwani enuga Kufa in ege zamantaka fahuga duwas kandaka fahuga mi annani Kufa ge veriye aima Umar radiyallahu anhu mi sual korabwani e veriyaya tebamga tere ebo ulehe Uwais ibn Amir ena uleni kon halaku hejje enuga Kufa in wadaganne izzat teriya vidalwani ena uleni nikan dati halugai gege halatu nikan dacche gege eki ecchi hitan huri halakuwan kariya fay mane eki faqiru dati halugai ekalege faanu Kufa ga diruluwam gendevi ehinduga Umar radiyallahu anhu mi kiyadevwani Kufa in wadaganne be fulaya Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulu ekalege faanu bayan korbi kaman Uwais ibn Amir kiye mihaku Madina yang annane kaman e ama teba mihun ena kariga Allah hadratum faafusum ge du'a kuddewma dannawa hujikame ena ya wani mayen ena ge mayan ena nikan intiha darajaya hewkon hitamunne dani adi ena kamaka huwa kofikama waninama egotakan ekame meduveri woman Allah taala tawfiq debbai mi huriha wahakatake enduga ena ajab wani ena Kufa yaddani gossa ena Uwais ibn Amir baddal koffa Allahu hadratum faafusam ngedi du'a koddewu mangedi dannawani ehinduga Uwais ibn Amir widalu kama bani bala tibaye nun hejje salih safare salih dature koffa mifahunti ai mane ki tiba hajjan umraya badagen Nabiya sallallahu alaihi wasallam diruluwe ma bittauga ulefain nu heti ai ema tibage du'a nu he ijabawani ema tiba timankale fana du'a koddewwashi Uwais ibn Amir widalwani namais anekkaves ekolum midannawani Uwais ibn Amir anekka Uwais ibn Amir anek akhaya vidalwani Kufage e amira vidalwani du'a koddewwashi emme fahun Kufage e izzatteriyaya Uwais ibn Amir du'a koddewwani mikan Kufage ahluwerin nan ingen dani e hisabun Kufage huriha ahluwerin mi hodani Uwais ibn Amir Allah hadratun du'a ijab kurbe bekale ehem wima ekalege fanu ariha wadagen ebayakan Allahu hadrata du'a koddew mangedi dennoma mistakum beenumbi ehenduga ekalege faanu beenum fulu wade nugannawa mistakum ge izzatterikame mihunge kurimatiga ma izzatteri mihakavve emmenge kurimatiga ma mashhur mihuriha kame ekale faanu beenum fulu wade nugannawa ekale faanu beenum fuluwi nikan aadaage dirulubume kommekas ekalege faanu awasawaha Kufain nukunnabi kaman waridugin assawane ade alwon mikiyadini awal menge ma Nabiya sallallahu alaihi wasallam devwa fawa khabar tawge tereng ekalege faana fahuga higane eki hadisa takun bay khabarta ade mikandatta ki satta hinga fuhuri kandatta mikamun deha koddeni ekalege faanuge nubuwatuge tedukan ekalege faanuge rasul kamge tedukan Allah taala ekalege faanu ikhtiyar kurabwa hubwa fawakan ade du'a ki Allah subhanahu wa taala algon men emmen nakiwes ekalange deenan ule Allahu ekkawanta kura halu Allahu ge deena medu shakku nukura halu Allahu ge nabiyya izzatir kura haluga algon menge mara baddalukon Allahu ge hadratan gos adi ekalange hew alutakunna tayyar kurabbevi suwaruge tal libene baykam ga levun amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.